3. tomunu yapқан вақытында хасталанып, хасталығы еп куветленгенде, мага бір күн көрішіп, 4-ші жылтыны сен yapmaq керексің, сен қолыңнан келір деп, мага бір вазифе берді. Мен әлбетте о вақыт, жоқ, 4-ші жылтында өзіңіз япарсыңыз дедім, ама ләкин білесіңіз, 4-ші жылтыны башламаздан Идрис аға рахметлі болды. O kitap şimdi iki kısımdan ibaret olup, birinci kısımda 52 adam hakkında hikaye etili, milli harekette iştirak etilgen, hapslerde olgan, mahkemelerini geçken insanlar hakkında hikaye etili ve ikinci kısmı adalet için kureşken vesikalardan ibaret. Anda halkımızın yukarı organlarga yazgan telegrammaları, muracatları, şahsi mektupları ve hatta ki her bir kapık, her bir kuruşunun esabatını bildirgen böyle kvitansiyalar, çeşit türlü böyle kağıtlar, vesikalar da takdim etili ki milli hareketinin ne kadar açık olganını, ne kadar halk o günde her vakit esabat bergenini görülsün.